Preživjet ćemo. Neću se dati tako lako. Htio bih reći, evo, imamo na dnevnom redu danas HBOR. I što nama HBOR nosi? HBOR je banka koja se nekad ponaša kao poslovna banka, nekad kao državna investicijska, ali kako god se HBOR ponašao, to jest koju ulogu preuzimao, mi vidimo da HBOR daje kredite po političkom ključu. Jedan od tih kredita koji je dan na takav način, onaj je koji je dobio EPH Holding Ninoslava Pavića, zapazite, 11,5 milijuna kuna. 11,5 milijuna, dame i gospodo, a pazite, instrument osiguranja je bila zgrada od EPH u Odranskoj koja nije bila dovoljna niti za isplatu kredita prve hipoteke Hypo banci, a hipoteka je prije tog HBOR-a bilo već 6. Znači, osoba koja je dala kredit EPH Holdingu znala je da taj kredit neće biti vraćen. Dame i gospodo, zar to nije šokantna činjenica? Znači, 6 sukcesivnih hipoteka je na toj zgradi, a ne može se prodajom te zgrade naplatiti niti prva. I na tih 6 hipoteka HBOR daje 7. kredit. I koje posljedice su snosili ljudi koji su tada vladali HBOR-om? Koje posljedice? Nikakve. Nikome ništa, pojeo vuk magare, kako bi rekao Ljubo Ćesić Rojs, ko je jamio i jamio. I to nije bilo jučer. Odnosno, nije bilo prije 20 godina ili 10. To je bilo nedavno. Pazite dalje koja se praksa događa. Imate situaciju, to mi je kolega Maras ukazao na nju, kako je Fiolić, Sanaderov mesar, dobio preko 50 milijuna kuna kredita koji također nisu vraćeni. Koje je bio sredstvo osiguranja tog kredita? Logično je, dame i gospodo iz HDZ-a, da Fiolić nije dobio taj kredit zato jer je imao dobar poslovni plan, već zato jer je bio povezan sa vašom organizacijom. Vi ćete možda reći, ne, on je izvrstan mesar, imao je dobar poslovni plan, ti Pernar nama podmećeš jer smo mi tebi opozicija, međutim ne, govorim istinu. I pozivam vas, ako želite replicirati poslije govora u ime kluba, da replicirate. I sad što se događa? U slučajevima kad se radi o višemilijunskim prijevarama u koje su umočeni ljudi, bilo da su izravno bliski vladajućem režimu, u tom slučaju Fiolića HDZ-u, ili pak u slučaju EPH, koliko sam ja shvatio, kredit je odobren u doba HDZ-a, a realiziran u doba SDP-a. Tako mi se učinilo da je nakon dolaska na vlast SDP-a taj kredit dan. Ispravite me ako griješim. E sad, o čemu se radi? U tim višemilijunskim prijevarama nitko ne snosi odgovornost. Nitko. Međutim, vi ćete reći, to jest da samo objasnim što to znači. Pokušajte zamisliti da ja, Ivan Pernar, svoj stan u Pavlanskom putu, da imam neku firmu u čije je vlasništvo taj stan i da je na tom stanu već 6 hipoteka i da iznos duga već premašuje, ne znam, 8 puta ili 10 vrijednost mog stana. Da li bi meni HBOR prihvatio taj moj stan kao jamstvo za kredit od recimo 1 milijun kuna za, ne znam, proizvodnju kemijski, na primjer, karikiram, nebitno. Sigurno da ne bi. Rekli bi, ta hipoteka vama nije dovoljna. Međutim, Ninoslavu Paviću ta hipoteka bila je itekako dovoljna. I sad što se događa? Te velike ribe koje su isisavale milijarde, njima niko ništa. A onda dolazimo u situaciju s poljoprivrednicima koji realno gledano su imali višestruko manje kredite i koji su za razliku od Fiolića i Ninoslava Pavića dizali kredite ne s namjerom da prevare HBOR, već s namjerom da te kredite vrate. Znači, ovdje je bitna namjera. Ti seljaci su dizali kredite s namjerom da ih vrate. Zalagali su svoju imovinu i sad što se događa?
Od Fiolića i EPH, danas Hanza Medije, naplatit se neće 1 kuna, a ti seljaci, poljoprivrednici imaju blokirane račune, ovršene, prodaje im se kuća, njihov jedini dom. Koje su to situacije, dame i gospodo? Imamo situaciju takvu, imali smo u Dalmaciji, zaboravio sam koji grad, Grgić, mislim čovjek prezivao, njemu je banka prodavala dom zbog tog HBOR-ovog kredita. Čovjek je kupio ribarsku brodicu. I sad što se događa? Imamo sustav enormnog licemjerja. Licemjerja u kojem bankar iz HBOR-a koji je odobrio kredit od 11,5 milijuna kuna EPH Holdingu neće snositi nikakvu odgovornost, a policajac koji je uzeo 200 kuna mita, vi ćete njega izbaciti na ulicu. Odnosno, daćete mu otkaz jer je uzeo mito od 200 kuna. A niko se ne pita da li je taj policajac kojim slučajem i sam u kreditu i da li bi on mogao vraćati taj kredit koji ima, odnosno da li bi bio deložiran da ne iznuđuje mito od ljudi. Hoću reći da ja se zalažem za pravnu državu, zalažem se za to da se krediti vrate, ali zahtijevam da se krene ne od policajca prometnog, već od ljudi koji vode HBOR. Zašto ti ljudi nisu u zatvoru? Sam Bog zna. Moja pretpostavka je sljedeća. Imaju dovoljno novca i potkupili su sve koje je trebalo potkupiti. A policajac koji je uzeo 200 kuna mita, koga on mogao potkupiti? Nikoga. I što se događa? Postoje pošteni policajci koji nisu uzeli mito, kao policajac iz Rijeke koji je vidio ubojicu sestara Filipović i o tome javno progovorio. I kad je nazvao dispečera u policijsku postaju, poklopili su mu slušalicu. Zašto? On tvrdi zato jer je vidio sina od riječkog tajkuna i bliskog Sanaderovog prijatelja gospodina Ježića. Što se događa s tim policajcem poštenim? Dame i gospodo iz HDZ-a, taj policajac dobio je otkaz. I ne samo da je dobio otkaz, nego je dobio i tužbu od strane tog sina od riječkog tajkuna Ježića, gdje on traži odštetu zato jer on progovori o tome javno, a pritom još i mene tuži za odštetu od 100.000 kuna. Zamislite koji je to apsurd, dame i gospodo iz HDZ-a. Znači vi imate situaciju gdje se zakon prelama na sitnim ribama, na policajcu koji je uzeo 200 kuna mita ili pak na poštenom policajcu koji dobije otkaz i sudski spor. I što ako on sudski spor izgubi? A ko vodi pravosuđe? Pravosuđe vode isti oni ljudi koji skrivaju kriminal u HBOR-u. Isti oni koji su Fioliću davali kredite. Odnosno koji su štitili Fiolića kada je dobivao kredit i one koji su mu davali kredit. Znači, mi u Hrvatskoj nemamo trodiobe vlasti, dame i gospodo. Postoji jedna stranka koja kontrolira sve institucije vlasti i ta stranka po imenu HDZ je čak bila i osuđena na sudu za izvlačenje novca izravno iz državnih poduzeća. I što HDZ radi? Mijenja zakon i onda ta presuda pada na Ustavnom sudu. Iako je nesporno da se novac uzimao. Vi ćete reći hrvatsko pravosuđe. Zašto govorim ovo sve? Govorim zato jer imate još gorih slučajeva. Imate slučajeve gdje u istom predmetu sud osudi i oslobodi. Znači, Čobanković je osuđen da je dao mito vaš predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu bivšem, a Sanader za isti taj predmet, isti sud njega oslobodi da je primio mito. Kako u istoj stvari nešto može biti i ne biti? Znači, ako sam ja Miru Bulju platio ručak, hipotetski, iako nisam nikada, kako je moguće da taj ručak nije bio plaćen od strane mene Miri Bulju? Nikako. Znači, naše pravosuđe je koma, horor film. A zašto ovo govorim? Zato jer mi svakog dana
Ja znam gospoda iz HDZ-a će reći ovo je povreda Poslovnika. Sad ću objasniti zašto sam morao skrenuti s teme. Zato jer me svaki dan zovu ljudi koji se žale na korumpiranost institucija pod vašom kontrolom i kažu Pernar pomozi. Pernar, u DORH-u su korumpirani. Pernar, sudovi sude pristrano. I što ja da kažem tim ljudima? Oni traže sastanak sa mnom. Onda sam rekao, gospodo i dame, sve dok je HDZ na vlasti, nema smisla ni potrebe da se ja s vama nalazim jer znam da se u pravosuđu neće ništa promijeniti. A zašto? Zato jer vaša stranka sustavno štiti i pokriva kriminal koji se događa u HBOR-u i sukladno time naravno da ćete glasati za prihvaćanje tog izvješća od HBOR-a. Naravno. Pa vašim ljudima su davali te kredite koje oni ne vraćaju. Međutim, za razliku od utjecajnih i bogatih HDZ-ovaca i zaštitnika vašeg režima, šta će biti sa siromašnim ljudima koji su se zbog vaše monetarne politike, zbog toga jer ste vi pretvorili HNB u mjenjačnicu, zbog toga jer ste vi novac Zakonom o Narodnoj banci definirali kao dug, što je s tim ljudima koji neće moći vratiti kredite? Ti ljudi bit će izbačeni na ulicu i kad ću ja vašeg premijera Plenkovića danas sutra pitati ovdje zašto izbacuje te ljude na ulicu, znate koji će mi odgovor on dati? Kaže gospodine Pernar, veli živimo u pravnoj državi. Zakoni se moraju poštivati. Dame i gospodo, na kome vi pokazujete da zakoni funkcioniraju? Da u Hrvatskoj postoji pravne države. Da postoji u Hrvatskoj institucije pravne države. Ti ljudi ne bi danas bili deložirani, a oni koji su pljačkali HBOR, kao što pljačkaju i sve ostale državne institucije, bili bi odavno u zatvoru. I iz tog razloga, naravno da neću podržati ovo izvješće, jer znam da na sličan način kako ste vi vodili HBOR, nažalost, vodio je SDP. Nažalost. I to je najveća tragedija u cijeloj priči. I onda jedni druge morate pokrivati. Meni kaže gospodin Maras, ja sam podnio kaznenu prijavu protiv toga čovjeka u HBOR-u koji je Fioliću dao kredit, ali DORH ne reagira. Zašto DORH nije smio reagirati? A kaže meni Maras, ja sam bio ministar gospodarstva. Zato jer DORH pokriva i HDZ i SDP. Vi pokrivate jedni druge međusobno, a na najmanjim i najslabijim ljudima, kad se na njima pravno iživljavate, onda kažete postoji pravna država i zakon se mora provoditi. Hvala.